He kaitākaro te kapa Ōpango Māori kai te taki hoki mai ki te wā kāinga nā te wharanga te take. He kaitākaro anu e tirohia ana mo te tira tokowhitu o Aotearoa. Tuia tuki e rātai pito te wā mo te kapa kua whai kāinga rua hoki te Kāea ko tuarua Daryl Gibson i roto i te whakatātai Super 15 nā te rātai. Anei rā ko ngā whakamārama a tamati tiananga mai i ingarangi. Kua puta te karanga ki a pai hau Kurt Baker i a Gordon Tidgens. Potentially I could leave on Saturday straight to Dubai if I make it. He tūrangata Baker i te kapa tokowhitu o Aotearoa o te whakatātai IRB ki Dubai. Engari he mahi nui tonu mā Baker i te ngarunga o kei pōki ki te wā kāinga nā te wharanga tuara. You've had any dialogue with the coach? Yeah. Kua kōrero au ki Kāea, me tana whakahoki mai ka whai tūrangau. Nō reira he whakangungu te mahi ki a kori ai e tūmiki au. Ko poki rātou ko kāo lau ko Ross Filippo ko tukuna ki a haere. Ko hoki atu a poki rā o ko lau ki Aotearoa, a kei rāna nā Filippo e hararei ana. I guess it just... Karongo mātou i nā taumaha o tēnei āhuatanga, te whai kaitākaro i nā tūranga katoa. Me wharanga kore te kapa, taino atu ki te tukinga. Kei te whare wānanga nei o Oxford, te tuatoru o ngā tukinga ki te whenua o Kānata. O tira heita te kākua Jamie Joseph, ka tohua te kapa pakari rawa mo te tukinga. Nā whānoi rua te kaumātoru kaitākaro e toi ana, me te whakataua Gibson ko Trent Renata te hai kamatua. Turu nei ho wā mātou kaitākaro mō ngā tūranga o muri, ka tua Trent hei hiku, a ko Kurt rāua ko Andre kei nā paihau. Piti atu kua whai oranga noa Gibson i te awhutu pōro i tana wehenga i te Karapu Crusaders. Ka tui ia hei kai āwhine i te tira New South Wales Waratahs. Probably with a different... He āhuatanga hau ka mahu tāke ia wā ka whakaako atu i nā kaitākaro o whenua ke, ngare kei te kai ngā kauau. Hakua rā i te aruaru haingere ngā karapu i ngārangi iaia i te kimi mahi Kāea Gibson me te tei kapa Super 15. Tāmati tiana ngā tui Oxford i ngārangi, te Kāea.